What about the training of teachers? Training of teachers. Že aké to vlastne, že nejaké praktické cvičenia učiteľov na nejaké, asi to je vo vzťahu navzájom áno, je takto, že chodívame aj do zahraničia, chodívame do Čiech, chodívame po Slovensku, zase prichádzajú k nám, takže si odovzdávame tam také skúsenosti, aj z iných metódy, nie len priamo z Montessori. So they try to visit other schools too, also abroad, and from the other schools are coming here. So they share all this information. If they have information about Montessori, they use it and they share the experiences, like it was good for me, but this was good, this was not good, and they share. But she said that not only from the Montessori, if someone will show them some new methodic and it can be working for their children, they try to learn. But I don't understand, what gives them the permission to do the method? Because in Italy, if you use Montessori method, you must be allowed to do this by the center or foundation or... Že ako si vlastne začali s tým Montessori, či si nejaký projekt, alebo niečo prišiel na Áno, to ešte predchádzajúca pani riaditeľka s tým začala, ja som tu nebola, ja som prišla 10 rokov takto školka fungovala, takže ja celkom tie začiatky nepoznám. She doesn't know exactly how it started because she was not here, but it was more than 10 years ago when they started with Montessori. I think it's a very similar example than the school from yesterday. So it means they started like a whole Montessori, but again, it's a state school. So they had to choose if they will do it only Montessori, but they must be private school, which they are not, or they will do just only some features or some points from the Montessori. So they got it for permission, but we have to ask someone else. Yes, so that they don't have a diploma from Montessori organization. Áno, sú kolegyne absolvovali, majú školenia k tomu, ale musím podotknúť, že my nie sme v pravom slova zmysle Montessori materská škola, ale my sme materská škola, ktorá uvádza do praxe prvky Montessori. So she said that they have all this diploma, but they are not whole school Montessori. This is the preschool, state preschool, who use the features from the Montessori. Čiže inklinujeme, že tých 30% vlastne, ktorých je dané školským zákonom, tak my sa snažíme aplikovať v praxi. So from the educational state law, they can use the 30%, as I told you, for very creative way, and they choose that they will use this 30% to use the Montessori strategy. Do they have seasonal course or upbringing the formation training on Montessori method? Či robíte nejaké také obdobné tréningy alebo stretnutia na Montessori ešte? Robili sa kedysi, teraz je to zmenené. Ale chodívali k nám z Maďarska a chodívali s nami Marika Kerol, ona bola Američanka alebo Angličanka? Američanka potom, že takto aj naše ženy boli v Maďarsku. Niektoré si robili certifikáty, tak boli aj v Čechách a takto sa navzájom akože stretávali. Teraz neviem prečo, z akého titulu nejak to akože stalo, ale my máme návštevne úrekov. Ale poprosím vás, poďte to úreku. Lebo my by sme už mali na prvý zvonku a príjemne je, takže... So they are doing the teacher training, and they are doing a lot of certificates. They have cooperation with Hungary and from America. So Americans came here to teach them, and they shared that information with Hungary. So it was cooperation. Slovakia, Hungary, and America. And the American lecturer came here to teach them how to use it, and then they had a lot of teachers training to make a certificate and to be professional to use the Montessori. So also the teachers share all information with each other. It means if the colleague is using Montessori and it's very successful for the children, next time she invite the other teacher, just come have a look. It was very good, the teacher loved it.
like team meditation. No, tu je trošku viac, tejto triede, takže nech sa páči. Toto je kolegynka. Čiže nenutíme deti, aby vyslovene, ale oni si vyberú a oni vlastne keď potrebujú pomoc, tak zavolajú pani. So now is the time when they can choose if they want to work together, like a couple or individually, and if they need help, they will ask the teacher. So you are a president? Yeah. Nie. No a že vlastne dodržiavame to motto metodiky Montessori pomôž, aby som to dokázala. So they use the philosophy of the Montessori help, that I will be able to do it or I can do it, help me. Takže asi tak. Môžete ešte sa prísť pozrieť do... Takže tedy ďakujeme, Inga. Nech sa páči. Ešte tu vám ukážem, máme nové kúpeľne. They also built the new bathroom. Tu už máme ukončenú rekonštrukciu. Tak, aj tu sú záchodíky. Tu už je to nové. A ideme toho roku cez prázdniny robiť dolné. They will also do it this year in the different bathroom for the children. So it's, I can say this separation is very new for us. Yes. Hovorím, že pre mňa osobne, že tieto odborné školy sú veľmi nové pre mňa. To nerobilo kedysi, takže... No a obdobné je to ako oproti. A ešte tu môžeme ísť do jednotky. Mali sme karneval, tak ešte je niekde bytová. No a... Sandra? Yes. No keby sa dalo, tak ešte by sme urobili... Chceli sme robiť rekonštruovať, lebo máme sedlovú strechu. Tak sme chceli zrekonštruovať, že tam sme chceli spálne urobiť. No a... Skopeniaška, to je štátna škola, takže to nie je až Samozrejme, akože máme právnu subjektívnu, ale riadovateľom je vlastne, a čo sme vo výhode, je obec, Staré mesto, mestská časť. Takže toto je pre nás veľmi výhodné. Ale vidíte, asi zrejme záleží, kto je tam, pretože tiež to záleží, kto je vo vedení. To je správne, pretože či chce podporiť školstvo, alebo Tak náš pán starosta veľmi chce. No, tak toto je veľmi dôležité. Takže keby niekto tak musí, lebo ste tam takže hej, takže ja to... si priamo pripravení. Áno, keďže máme teraz menej detí, tak to isté je obdobné aj hore, že máme tu spolu, lehátka sa tento týždeň nerozkladajú, ináč je tu ďalšia trieda, nech sa páči. No a tieto záchodíky ideme rekonštruovať, tak tieto nezonem. So they're good here. For the rest time, the afternoon. At what time they finish school? A že kedy odchádzate, kedy končí materská škola? Ona o 17. hodine, ale povedzte, že keď prídete o 5 minút, tak ešte máme minimálne 5-6 detí. Že it's at 5 p.m. But it happened that if you come after the 5, you still see that there are minimum 5 children. Deti sa to príjemne necítia a nechcú odchádzať domov. They very nicely here, so they don't want to go home. At what time they start? A keď začínate o koľkej? O pol 7, 6:30. It's 6:30. 6:30 Yeah, the start is 6:30, they finish at 5 p.m. But if it's necessary, if they need, the children can stay here longer. And the teachers are all the same from the morning to the night? No, we have the system in Slovakia, like they're working in the morning and in the afternoon. Pracujete vy tak, že učiteľka neostáva celý deň, ale máte do poludnia? Nie, máme do poludnia a odpoludnia, čiže pracujeme na smeny. A plníme si úväzok zo zákona tých 5 hodín a 40 minút priamo úväzok na triede. A v prípade, že potreby, že treba ostať, alebo prípravy si robí učiteľka, lebo nevždy si robí prípravy doma, tak ostane dlhšie, keď potrebuje nejaké pomôcky. Yeah, is it as I told you, but the state law is saying the teacher must stay in the classroom 5 hours 45 minutes, and if you need to do preparation for next day, you stay here in some room and you can prepare for tomorrow. So they change. So the teacher is not here whole day.